إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا كتاب التوحيد أقول من مفهوم ميدي أفتاق وهذا كافواني باب الخوف من الشرك شرك ركاترما شرك برويتمغ شركا مدوغا برويتمغ واهك نانجم باب e babuga eme fon awmna wahadakka fawani shirku behe baata utereng awmna denna afan shirku behe maganu debek ei ashirku al akbar bodu shirku ane shirku ki ashirku al asghar kuda shirku bay beflung ashirku al khafi wanghana efawa shirku ge atuga bay fettoga shirku ga battere gennawa fa enna me seive sama kuda shirku ge terega himene kame ei agomen fa ko faani namadu kuran hutta mihaka tima namadu kuraka fenunima note engunima e namadu ga harakata tankole riti kollani ei anakaya timana namadu kurakam fennaka ene engunit emmike na shirkul khafi ena namadu feshi Allah subhanahu wa taala taka ade namadu kuranis Allah taka en names miheka fenumun e namaduge hayata tangula reetikamen ama e ikhlas terikamun bay nafiwati ei wanghana efawa shirukamuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kuraf egotum furto ba ei bod shiruke fada amalaka ekko Allah subhanahu wa taala baddaluko finama anaki tawbano baddalu wajjinama emiheku naraka ge daima de menna aguman dennevi devana bawata ki kude shirk efada shirku ge faafa bodati faaf amko bodati faafata kabur kaba'ir zunub nikiya misalaka zine kurun fada faafa takabburege faafa bodwegen wa kamu ilmuren bayan kurafun hennames efada miha ki murtad fawa mihennu hennames ei bodu shiruka mi diumuge wasile dekkamuga ilmuren bayan kurafun miga kudi shiru gotuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ga bayan kurafuni ei dekkun terikam الرياء اي دكون تركم الله سبحانه وتعالى فيوا ام فراتك دكومගේ مقصد එකලාගේ කුරේ අලුකමේ ගොයිචිකම ගවනම اي الشرك الخفي اي الشرك الاصغر اي ایمان ගහලවරින් ඉතින් බයිෆාරම් මීහුන්ගේ මකාසිතන් හුන්නානේ මුලින් එක්කොන් එහෙම් ෆරාත්තක ගුලිෆ් මානික Allah subhanahu wa taala فيوا එම් ෆරාත්තක මිස්තක අලුකු කුරානේ එහෙම් වෙජ්ජා මේක මානේ කේ බොඩ් ශිරුක් ennames Allah ge ekkawata qabul kura haluga bayek alukantawge terein bayek nota nisbate nota minbarek ehem faratake dekkumuga bay gossikamuga wadama enega assu maqsadaki Allah alukan kurunkamuga efa halate gei koda shirk mifada amalta batil ma madu ilmarin bayan kura fani ena amalu feshi ehem faratake dekkumuga niyetuwakam wanya e amale ekko batilwa enage dekkun terikam wan amalen ihsam ferigen batilwane adi en amal feshi Allah subhanahu wa taala ikhlas teri kamayaku kurmat rakakam gawefa enames detereng kun kommes minwarege riti kamek ein gossikam gaanama ei namaduge dharmaya sawabun uniwegen daana minwaren ikhlas terikam uniwegen da minwarak bay bastang agunmen terega hure ilmarin faah kura kudi shirkuge terega himene babat misalaka araibahum masha Allah wa shit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam me kasis dennevi me bare masha Allah wa shit kaleg faana Allah irad kurbi gotek kaleg faana Allah irad kurbi gotek me kas denne hadis kurbi aj'altani lillahi niddan timan kaleg faana Allah ifada kurihe Allah subhanahu wa taala ko baawari ekam timan kaleg faana balagati ekman nidduk mane ke daraja ge defarat e masha Allah wa shit en Allah imam vehennames masha Allah wa shi tibaya Allah irad kore gotek ei Allah subhanahu wa taala irad fuluga em faratek baveriku hama mege bayin ibarat walaula Allah wa ant
Allah wa tibaya nui namay bafar wargina wonna bonay misak hadisa dimay musibat dimay accident dimay kommeskala kam dimay ge mihako tima mi salam go sawbaka Allah subhanahu wa taala mihak medori kurabwe ma algon mege Vishnu midani sida e mihe adimal khale nanama timanna ge dos diya khale hurikamunne mi salam ebbi ekam eenage Vishnu mennen e mihako etana medori kurawmuga aslu musabbibake Allah subhanahu wa taala e mihen hinga evves kamen hama sida bahu gotun kamuga vinames e kurimati ge honna miha nisbe kurun e kudi shirku ga amalu terege himene kame Allah subhanahu wa taala nisbe kurun jeni Allah subhanahu wa taala tibami kom medori nukura vinama ema sabab medori kura farate ge Allah subhanahu wa taala agon men mi evara ginam buna wahke mi mina mihekun noinama tibannage duwassama diyahe tibanna salamate nuwihe mina doctor ko mitena nanama tibanna furane salamate nuwihe mina mihok dim behekun ehennama tibannage duwas diyahe migota bune bahake shirku ga ibaratan algon men bahurwa ga Allah subhanahu wa taala ekko wanta kuranje ehma mikara bas bunu mi warabbodan algon men samalu anjenaka algon men maqsada ki farag gaves e miha ei sida sababu kama nuwata Allah subhanahu wa taala kama ekam fadlo antereke medel kurave ekam gabu nukurumennon ehennames ei mi asabe kan tereng befulok wadaen kadek fana Allah irad kure goteke vidawale se befulun naki sahabi e befulun go vishtu mennon faragas eke fa rasul mi ilaha kan hedume ehennames hadis kure aj'altani illahi niddan Allah timan kadek fana efada kure bal masha Allah wahdahu adiket Allah irad kure goteke Allah irad kure gotek ehema baag dekkum ga saguman jehene efad kankama samalwa misaka ware vehe faatu kanana baabe waki khassa baabe min nakatu go wah kanna baab ware vehuni mes mina kama kunne ware vehuni nihim begenne ware vehuni ware Allah subhanahu wa taala vessawach sawbatage mederi kura vehennames hamekeni ware vehumuga sawbaki vilaga mihinga harakattaka musuma waki duwassarek kom bala en nisbe kurunga ei algon men aqida hunan jene gotennu ei nun sida asaraki ei asbabuta musabbib ei Allah subhanahu wa taala sab mederi kura farat ge algon men muslimun fahareggas handanna taala ge nuwane mi huriha kam mi hingawa mi huriha sawbutage tadbir kurwa ilahu go mati hamekin algon men ge Vishnu danjeni beer fushun e fenna maaddi kantatta go machchakanu ei bay faran hama e sawbutan hurfame ware nuwe bay faran hama ebes dinima rangale nuwe bay faran hama e doctor hubba hutta marwani bay far accident ebuna mihe ko hama hutta miha yos dani ehema ei ehen onna kame non ei ki Allah subhanahu wa taala tiba e hadisa ko salamek kurban iradu kurbi mekam go sawbaka medur kurai faraten ei sida enage amilla barakum tasarrufatakum no ekan kahin gani evima ekan algon men bahurwames wahaka ages warboda samalu anje bay far bunan em bunima timanna farages mihim bune chenone mik ekam hennos tauhid gahul waringe goteki ekahal evves kamek e sabab sida medori sabab efarata nisbe kurum baduluga e kuriga Allah subhanahu wa taala ga fadlawanterikama nisbe ko faden ekam medori kurabi sawbegge wahaka bunu mistakunna shukuru kurunga se ekkome e hadis ge aswe malla yashkurin nas la yashkurillah mistakunna shukur nukura miha Allah ka shukran nukure enames e shukuru wegen nuwane aslu niyumatu warifaran handan nattala ka kurave shukran افوغا الامام القرطبي رحمه الله ما حديث کے تعریف شرحا گئی من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه الله بدل كراها الشرك نكو بدل كو فينا اين اسور ونان من حديث کے شرحا بدال فن قال القرطبي رحمه الله اي لم يتخذ معه شريكا في الالهيه اله وانتكمغا اين الله سبحانه وتعالى افدهم فراتك bale nugane sharika ko bale nugane wala fil khalqi adi ufaddu mugawas wala fil ibadati adi alukum kur mugawas wa min al ma'lum min ash-shari' anna al mujma' alayhi inda ahli as-sunnah islam shari'atu ga sunnah jama'atu ga ilm warin ibba sifa wa aqida ki anna man mata ala dhalika fala budda lahu min dukhul al jannah
tauheeduga matiga marwajjikam gawanama kommen ves ena suwaruga wannane nek mane ki ena suwaruga wannane kan ei sunna jamaatuga aqida en kashor refawa kamek tauheeduga matiga shirukuga amalen nuko tauheeduga matiga miha marwajjikam gawanama ena marwi eheniyam faafataka ekkuakam gavi names ena suwaruga wannane kan ei sunna jamaatuga aqida ittifaq aqida وإن أجريت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة سورك ونمك كوريغا إينا كفاوا فافتكوغ عذاب إتبترتك فهرغ لبدان إهن نمس إينا كفا فافتك عذاب لبون كمغا بي نمس كمس دوها كن سورك ونم إينا كشور فكمك توحيد أهل وركم غوانا إمي ممتا مرادك توحيد أيكم الله بدلكم في مها سورك ونانه سورك ونان بسلوك مرادكي هم ابسكال عذاب حسابك ندي سيدا سورك ونواه كنو بيميون همس ونان اكما انبيكو توحيد اهل ورين تبين فافت اهل ورين سمين فارق الله سبحانه وتعالى معاف كر الله سورك وداس انونيا من كفاوا فافتك عذاب دفافس فهم سورك ودافا ام نقطه كي سنة جماعه اتفاق مسئله کے می توحيد اهل ورين کو نركاga دائما دمين ونانك اي متاگ بنا با توحيد أهل وريكو نركاك دائما دمين ونانك وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة هم هم السنة جماعة اتفاق مسئلة كمي شركو متيكا مارو جميع سوارو نونان مانك دوها كوس نونان دوها كوس جميعكم سوارو نونان ولا يناله من رحمة الله أدي الله رحمة إبس منبر إميها يك محشرك ميدانوغا قيامة دوها نلبين ويخلد في النار أبد الآباد نركاga دائما أبدك أبدا ميهكو دمي ونانه එම තෞහීද් අහල් වරින් සුවරුග වන්නානකම ශිරකුග අහල් වරියක සුවරුග නුවන්නානකම් මේ සුන්න ජමාතුගේ අකීදාග උසූලේ ගොතුම් ඉත්තිෆාග මස්සලේ කෙබ්ස් කාලා ඛිලාෆේ ඔය මස්සලේ නූනේ ඒ කේත කුර්ආන්ග සරීහ නස්සුතම් මොලේ ශරීයතුග උසූල්තම් මේ දවර කුරණේ මිමානක් කාෆරුන් දායිමන් නරකාග තිබේනකම් আদি ඊමානුග අහල් වරින් සුවරුග වන්නානක එමිහුන් කුෆාවා ෆාෆතක උකූබා ලිබ්ම ෆෝගාව සෙමිහකි තෞහීදුග අහල් වරික්කම ගවානම් من غير انقطاع عذاب ولا تصرم آباد إميهن عذاب مذكرن من نوع أبدا عذاب إبامهن لبي نركاغا إبامهن دائما دمهن الإمام النووي رحمه الله ودال فاني أما دخول المشرك النار فهو على عمومه كافر مشرك نرك ونان واهك أي عامك أي حكمك إيه معنى كي أي استثناء وحالة نانان කාෆරුන් මුශ්රිකුන් නරකේ වන්නාන වාහකයේ ආම් වාහකයේ එක්මානේ කි එයින් ඉස්තිස්නාව حالතෙක් ඉස්තිස්නාව මීහකු නොහුන්නානේ කාෆරක් නරකේ වදෙපා ස්වර්ගේ වන්න මීහකු නොහුන්නානේ එක්මානේ එහෙම එමිහුන් එකි අබදොස් කාෆරුන් වන්නානේ නරකයේ ෂේ බුනීමේ එක්මානේ කි එමිහුන් දුවහක ස්වර්ග වන حالතෙක් නාන්නානේ මුස්ලිමුන් කමුගා වානම තෞහීද් ගහුල් වරින් අම්මා දුඛූලුල් මුශ්රික් النار فهو على عمومه فيدخلها ويخلد فيها اي نركه ونانه ادي نركاga دائما دمي ونانه ولا فرق فيه بين الكتابي اي غنته ابس فرق اي اهل كتابين ميهكم غاويس مانك يهوديكم غاويس نصاراكم غاويس ادي بودن الكون كورا ميهكم غاويس ادي انون تگچك الكون كورا ميهكم غاويس وسائر الكفره ادي انون باوتك كافركم غاوينمس اي غنته دفات يهوديمس نصارامس බුදන් අලකොන් කුරාමෙමස් ගස්ගහ ගෙස්සා හිලයා එනුන්තක අලකොන් කුරාමෙමස් আদি එබ්බස් එච්චක අලකොන් නුකුරාමෙමස් එබ්බස් දීන ගබෝ නුකුරාකම් බුනාමෙම කම්ගාමස් ඒක නැති එබ්බස් තෆාතේ හොරියා මෙහුන්නකි කාෆරුන්නේ ඒ හොරියා මෙහුන් නරකයාග දායිම දෙමිහුන්නානේ ولا فرق عند اهل الحق بين الكافر عنادا وغيره ادي حقّ اهل ورنگاتුග තෆාතෙන් නැතේ حقّ ඉන්කාරක කාෆර් කුරාමිහායා ඉස්ලාම් වෙබ්බස් නුබුනේ හොන්න මිහායා සීදා ෆාලුග දෙකොළ හදා ඉස්ලාම් නොහොන්න මිහායා නූනියම් ඒනගෙනෙන් ඉදිකොළෙන් එහෙන්නම සේන ඉස්ලාමෙන් නෝ එහෙම්බේ සේන කිහම කාෆරක ඒන හොන්නානේ නරකයාගේ ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره هم هم ابس تفات النوع إسلام ملة خلاف الجميع كاي هم هم إسلام ملة نسبة إيه فهوغا مرتد
efoga murtaddu hukum kafaru miheka stafatenne egmane ki islam deen wade ena islam deenun evankamaka inkar ko komme sobaka har murtaddu egotu gore maroyes emiyeki kafareke emiyeku swannani narake emiyeku narake ko nunikunnan bijuhdihi wa ghairi dhalik islam deena ena veddi kamakun kommes kamaka en inkar kuri nota shariat kufur wa kala kommes amalena kuri amalek kamgas bahek kamgas ite ka dek kamgais en evve sobaka hore kafarwe egotuga marwe gossikam gawanam emihe kiwe sama yahudin nay nasara nay budan alkon kura mi hunnay adi ehenihen milletto ahulwerin nay majusin nay huriha milletto ahulwerin fadan narakaga daima demiti mena beke ganite tafat ennames tafatu faraga vedane narakaga azabuge darajata hoga ei kufuruge em iskon arati mihum adi e is muslimunna adawatterikam faalokon muslimun aniya kuri mihum emihunna ever dardarajage mihunna azabu gotun tafatu vedan ennames huriha mes hamhamba hisaben oy ei narakaga daima demitumuge wahakeki emmenase hukumek ege terege tafat darakat meken swargege darajat narakage darakat ege darakat hoga tafat vedana ekimihun ennames huriha mes tibeni narakage miheku narake ku nikuna algon menge duniyawi mingane nun allah subhanahu wa ta'ala hadratuga hingane duniyawi mingane medenna wahake duniyawi mihun bunana war rangalu miheke eneki kafarekkam gavis heokom mihun ehi teriwe ekangam kura miheke waran heo miheke hin heo miheke rangalu miheke emvima ama marumu fogas rangalu wanennoke wargina mihun bunache duniya rangalu ni rangalu kufur fahoga den ever bodu gohen nona ever bodu nube nona isabu nimun allah imanon embodu kufur embodu faafe efoga den heokamek wahage nodeke duniyage miho kura heokamek bayke hi teriwani ege rangaluge duniyage munna fenida ennames ukhrawi hayatuga emihunna evves nasiben no allah subhanahu wa ta'ala wani shiru kuri mihunna suwaruge haram kurawa annahu man yushrik billahi faqad harrama allah alayhi aljannata wa mawa'u an-nar allah shirku fi miha allah wani suwaruge haram kuraf adi emihe wani emihe nimun wani narakage emme bodu rakkaterwan je kamaki shirku algon men shirku bodu adi ham ehemme koda efo odemi babu gore e babu nimuni dengoti babu huri bay faadata bay masal al-imam muhammad ibn abdul wahhab rahimahullah ta'ala fani fihi masail kum babege hadis taka ayat taka hadis taka enwa den egena hadis takunna ayat takum libe faadata fahatuka khulasa qurafe shay fotu egodum fihi masail mi babu ga hori masala taka behegot masala take medanni algon men divehi bahum mebuna kala masala take no e algon men masale buni meg mane ke ikumes kala gos kantat take go fihi masail mane ki fi guhi gotun libe ilmi gotun libe faada to go e mita masail man al ula furtama fahaku fa nuqtaki al khawf min ash-shirk shirkun aharmen rakka tiruman e birugotum go ಶಿರುಕುಗ ಅಮಲೆ ಕುರ ಇದಾನತಿ ಐ ಎಮ್ಮೆ ಬಡ ಸಮಾಲು ಅಂಜೆ ಕಂತ ಶಿರುಕುಗ ಅಮಲೆ ಕುರ ಇದಾನತಿ ಎಂಬಡ ಸಮಾಲು ಅಂಜೆ ನಿ ಹದೀಸ್ ಗಾಸೆ ಶಿರುಕು ತಿಬಾಮೆ ಉಂಗೆ ತೆರೆಗ ಅಖ್ಫಾ ಮಿನ್ ದಬೀಬ್ ನಮಲ್ ಹಿನಿಗೆ ಫಿಯವಳ ತಕವರಸ್ ಖಾವಿ ಎಚ್ಚಕೆ ಶಿರುಕಕ್ಕೆ ಎಗ್ಮಾನೆಕೆ ಎವ್ವರಸ್ ಮೀಹೆ ವರ ಫಸೆಯಾಂಗೆ ಫಾಳುಕಂ ಬಡು ನುಗತೆ ಅರಾಗಣ ವೆಚ್ಚಕೆ ಶಿರುಕಕ್ಕೆ ಎಮೆ ವರ ಬಡ ರಕ್ಕಾ ತಿರುವ ಅಂಜೆ ಕಮೆ ಶಿರುಕುಗ ಅಮಲೆಕೆ ಎ ವರ ಬಡ ದುರುವೆ samalugen tiben jekame الثانيه devana wassarege bayan kurafani anna riyaa min ash-shirk dekkun terikan ei shirukuge amaluterem wa kamek dekkun terikan ei shirukuge amalutu terem wa kamek emebe samalaka dekkun terikan wadana kamattaka samalu anchi eko mig manenu bay befulu vidalwe tivanna namada miskita nudani dekkun terikan asanati emvima ena gega namad kuran ei shariata khilaf wahake nedak firihun miskitu ko namaz kuran je em shaytan ana karas dakkan kay namaz diyama mihunna fennana hemima ei dekkun terikamek ehnu shariata goti firihun miskitu namaz kuras emenege niyat jene ikhlas teri kura bay fara hunna mihunna mi fenigen kuran je kan ekam dekkun terikam ennun ege manik misalaka bay mihun tibene emihun amalu kura goek emihunga harakat mistaku mujtama go namuna kama balame sa sodaga kurun astuege zaatuka sirdun sodaga kurun
rangol enas misalaka waki mashhura karunata waki kamaka waki mihegu sodaga korima e mashhuroge itubar e rangol kamekkam mistakonna feni e mistakun hekom iqtidawanakam belekonna e mihegge sodaga mistakonna mi rangol kamekkam bunu e mihunna dakka kanu ge namas mikkam me sharoi gotu rangol kamekkam bunu e maanaga wejjam bay mihun habuga ekam begen gadan sharoi rangol heo maqsadak duniya by far misaka namadu bayin his vedana tanem misalaka mendur namadu ihu sunnata fahu sunnata rawatib sunnata nudanna mujtamayaka miho kiyawan asiyam emihunna kannege kitan namadu ka onnani ki kura rangol rawatib sunnata boda rangali gega kurun sunne namad ekomko ena miskitu ka mihunna fenne hisab ka kurun ei enage miskitan ara erasuge mihunna rawatib sunnata dassumuge sawbekkom wanya efa dhaharetegga e mihunna fenne gota e kurun ei sharoi maqsade ekam enage maqsade ki mihunna timunna sunne kura kan dekkumenno enage maqsade ki shariatu ka mekkan ka mihen neba horika mistakonna angwadu daskod debbum be fare bor misalaka ma nabiy sallallahu alaihi wasallam sidrun kiwachi barawas kiwa vidala ki kurun daskod deb saka mendur namaduga fahudara kotuga sidru mandru sidrum mekene amugo muri ara kotegas ekom by far by kalimata ebur aduiba ei kiwe paduga timen angam timen gefan suratul fatiha kiwa vidalwa kama me fogo hen surate kiwa vidalwa kama hen kadenni by kala kantatan honnana midenne hen kuroidar kan dekom ke enage niyata aske noane allah subhanahu wa taala fiwa ehem farataka mikanka dekkumuge eikam maqsadaki daskoddino maqsadai bayin halattoga bayin mihunge haggoga shari maqsadaka vege hingadan ehnu sodaga besmonani kanatun kura sodaga waatabes nenge hasidun sodaga kurum ei emme yovegamba godak timwar masalega bayan kurafani annahu min ashirkil asghar dekkun terikan ei koda shirkuge terega himene amalek ei muslimun iman gahul warin tauhid gahul warin ke kibayen fenne dekkun terika mihaga mule amal mihaga mule haya ekko ehem farataka qurban ko fi hisabun koda shirku ekam berwegen dana bod shirku amalek enes me darajaga ei koda shirku amal koda shirku bunima agun men hituga ege daraja e waran aada kamekkamuga dekigennuwan mita buna baaneki emme bodu miha millatun berwa shirku daraja kame none ei ebuna wahke koda shirku buni meg maneki war aada kameke ennu agun medenne koda shirku faafa bode eheniem boddi faafa takabures الرابع هترون بيان كرافني أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين شركو أي صالح ألونغ مچوس إم بودا أو نوركا تريكانكا إبراهيم عليه السلام شركو ركا تريكو دعاء كراف إكيفانا كي صالح توحيد بابا إن إبراهيم كان إبراهيم عليه السلام أمتكم غاوي هيوكم توحيد إهم ميستكونا نمونا بفلكم غاوي وداغا تيما إبراهيم فان أمتكم إمامكم غاوي එහෙනම් සිකේෆාන සෙදි වඩා ගන්නවනේ ශිරුකුන් රක්කා තිරුමන් එහෙම සාලිහ් තක්වා වරින් මච්චබසෙන් එම්මෙ බොඩු එම්මෙ නුරක්කා තිරෙන් බිරුවති වංජේකමක ශිර්ක් අද ખાસකෝ දෙක්කුන් තරික ඒ වර ෆසේහ මිහා හලාකු මිහාග මග්ෆරත් දාලා බාබේ හම එහෙම්මෙ අවුන් කුරින් දෙන්නේ ෆදා මිහුන් තාරිෆ් කුරුම් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම එක මනා කුරා ෆරදි කුර්මතිගේ මිහක තාරිෆ් කුරා මිහෙගේ මූණ වෙලිජෙව මංගවා එනක මූණ එහෙම එදරජා කම මිහුන් කුරුමති මිහුන් තාරිෆ් කුරුමක ඉස්තාති වරබඩ මනා කුරා ඒගේ සව මිහුන් මග්ෆරදි මිහුන්ගේ මකාසිතන් ඔලි දෙක්කුන් තරික මිහාගේ හිතපද මිහාගේ සයිස් ඔලි ගිහින් ගාදන් අල් ඛාමිසා ෆස්වන ඒ කුර්බ් අල් ජන්නත වන් නාර් නරකය ස්වර්ගයේ ගෑක එගමනේ කි ස්වර්ගයේ වණම කීව සම වකි අමල්තක මිහා බෙහෙට්ටීමා ස්වර්ගයෙන් එබදෙවේ हम अहम में वकी अमल तक वह को दे बेटी में नरक में है बहुत अल्लाह बदर को रहा लो शिरक को रंजा बदर को जे नरक शिरक नो को बदर को फेम सुवरुगे मी दे हगी के मोती दुनिया के देखो तक मी उड़न एक को तक सुवरुगे अनेक को तक नरक देमगे हग्गा बात السادس الجمع بين قربها في حديث واحد एक देतनो के गैक का एक हदीस एक जमा करा एक हम कुड इबारत එන් හදීසෙක්ග ස්වර්ගයක වාහක මිහෙන් උලෙෆියම් ස්වර්ගේ මිහෙන් උලෙෆේ නරකේ මනකි මේ දෙතනක වාහක එන් හදීසෙක ජමා කරවා ෆවුම් එන් දෙහ කොදෙනි ඒ දෙතනක ගක් ඒක මනකි මේ ස්වර්ගය නරකය දෙතරේග මේ දියුමක මෞගාවස් නැතේ මා බඩ දුරෙන් හැම හැම තනෝ ගොතුන් නැතේ මා බඩ දුරේ එන්නමස් ඒ ස්වර්ගවන්තෙන් ෆෙන්න නරකයගේ මිස්තකුන් අසාබ් දෙවෙතෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු දක්වාන් බයිෆා ඒ දුනියගේ මිස්තකුන්
ni iman ga ahurna malamek ku farassarakum hi samasakum ulun makka ga mushrik Allah subhanahu wa ta'ala swargo anterina dakkawane bay manzar to terege aso e narakaga mi kafir nan azab de manzar swarge ga ahulwarin bode sofa atawga lengigen tibegen bala fa mehum sama fal yawma alladhina amanu min al kuffar yadhhakun miyadu iman ga ahulwarin kafir na medu ga bala fa hene ala al ara'ik yanzurun bode sofa atawga lengen tibegen bala na me e de mehum tibe niyumatuga emehum tibe azab e duniya ge mehun azab dakka emehun farsarakum malamek joku jawlo mehun e em qiyamah do Allah subhanahu wa ta'ala swarge matir niyumatu ge mehun baatib baage naraka ge mehun azab de menzaru emehun dakkawan adi edo ge mehun hene mehun malamek farsarak iman ga ahurun libe tasalli gotu Allah subhanahu wa ta'ala e manzar e ba mehun dakka as-sabi'ah habwana masalakum bayan kurafani annahu man laqiyahu لا يشرك به شيئا دخل الجنة الله بدل كراهالو شرك نكو بدل كفي السور ونان حديث کے مراد ہم ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ادي الله بدل كراهال شرك عمله گمتي گمارو جنما ايميه ونان نركشه ولو كان من اعبد الناس ايميه اي ميستكم تري غوري ام الوري ميها كمگا ويس ويگم دمبر نماز كوريس برابر سنت رودي سنت روتن هيفيس ಏನಗೆ ಮುದನು ಸದಗ ಕೊರಿಯಸ್ ಅದಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಹರಕ ಹಜ್ಜದ್ ದಿಯಸ್ ಶಿರುಕು ಅಮಲಕ ಕೊ ಬದ್ದಲು ಕೊ ಫಿಯಂ ಎಮಿಹಕು ನರಕ ವನ್ನಾನಕಮ ತೌಹೀದ್ ಅಹ್ಲುವರಿಕಮ ಗಾನ ಎಮಿಹು ದಾನ ಸ್ವರ್ಗೆ ಹೆಮ ಮೀಹಾ ಬೇರೆ ಫುಷು ವರಬ್ಬುಡು ಅಳುವರಿಕ ಬೆದಾನ ಹೆನ್ನಮ ಸೇನಗೆ ಅಮಲೆನ್ ಹುರೆದಾನ ಎನ ನರಕಗ ದಾಯಿಮ ದೆಮೆನ್ನ ಫದ ಶಿರುಕು ಅಮಲ الثامنة أول مسألة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام emme nurakkaateri masalekin bodu masalekin faaku rahmani khalil Allah subhanahu wa ta'ala ge mituru ekade darifas kolo budan alakon korumun rakkaateri ko devvato ediwadagam faumuge masalemi emme bodak algon min fidaluga samalu anje masalei Ibrahim alayhi salam afawaden kaakan heye tima shirukan nuwannanakan timaga darin shiruku nukuranakan ga amankan lifan ekade faana sevaniya shirukun rakkaateri umak edi rakkaateri koddew man edi Allah subhanahu wa ta'ala hadratun du'a kurwa fem algon men hitugaves ekam bar boduwan jen e biru algon men hitugas onnen jen duhe kolumdes algon men adi algon men darifas kolum mihek shirku ga amalaga hingadana kamattaka ekam rakkaateri kam edi Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga abada abadu du'a kuran jen التاسعة نون مسلك اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضلن كثيرا من الناس mitanga mistakunge teren gina mihun are kayfan feni wanagarani mistakun teren gina mihun shirku ga mashgul golet adi kobato algon men terega kiyavan tibi deen ungenigen tibi ilman nisbeva mihun mes bay mihun shirku ga amalato tere golet Quran tafsir dane hadis tan hitudas puriha chekkiwa podet school taka madrasa tan huluwaga etan tan gabur washagan to afko etan tera naduru bune shirku ga markaz tan hadagin ham Quran kiwa Quran tafsir kiwa de hadis kiwa mehum bas hem kiya bodu nurakkeletun hadis ta fenna na mehun nas ekam huriya chek murad kom nas en gotaka shaytan amna dakka dipawani me gaburu matiga miskin alagen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sori hadis ta mutta ek efana aharumge fahu duwas kolo ek efana inzar kurum gendevi yahudina nasara enna Allah taala anal labashiye ebamehun nabi bekalunge miskitan gaburu tange miskit ekam ga hediye timan kadefano gabur miskite kam ganu hadare fa inni anhaakum an dhalik timan kadefano tibamehun ekan nahi kura mana kura hadis soriye ko mutta ama salih alum maroima emihun balda feta miskin hadagen edem mehun naduru guna tawaf ko hama kiyagan ti mihun danna mihun tafsira hadis achi enge mihun hemvima algon me meko biruwete rakka atiri wanjeni hemvima mistakun teren gina mihun miti magufradif hemvima ei algon me barabboda samalu anje nukta gina mihunge halatu puri gotamed al-ashira diwana masalakum bayan kurafani fihi tafsir la ilaha illallah ni babuga bayan kurafani la ilaha illallah ge murad la ilaha illallah muradu moti alukum hameken Allah kurum ekalange fewa ehem farat alukum ge bawer nukuru ehma hadis ge smoti asa Allah ekkawanta ko fiyam swargu wannane adi shiru ko fiyam narake redana ehma ilahu wantakam Allah hamekeni agon men nagam mijeni
shirku ekalaage fara kurun je hen horiya faratek ilahu antakum sifatakum fara kurun je e maana hadis tawga bayan kuraba fa hamehme 11 masalekum bayan kurafani fadilatu man salima min ashirk shirkun salama ve jamihegge makkamuge wahak ehsab mi babuga masalata sheikh nimala fa yadkur bi agul men denga duwega wahadakkani ad-du'a ila shahadati la ilaha illa allah la ilaha illa allah shahadatu ni kalima gowalum ge wahaka nangem babu hada wa subhanaka allah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa jazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.